Štajerska budilka, Radia Ptuj. To pa tako dobro. Dragi moj Marjan, si zategen? Četrtek je dan za pasulj. Čaki. Odveže, moram videti. Sem brez besed. Evo ga, evo ga. Nucaš kruh? Ne, evo ga. Jono, pravi. JNA, kaj to pomeni? Kaj to pomeni, JNA? Pravi vojni pasulj. Aha. Pravi Je vojaški tako, pasulj. ga delajo doma? Jaz si predstavljam, namesto da bi 4 ure sam kuhal, greš sem, z loncem svojim lahko priješ. Ne kuham ga več doma. No, evo vidiš, Ne priješ z kuham loncem več doma. sem, kupiš tu, vzameš, se pa doma ja. hvališ. Samo eno vedo. A ja? Ne veš, ti ne veš. Pa nimam jaz pojma, jaz sam vem, da je dobro. Pravi pasulj mora biti s fižolom tetovec. Naš. Dragi moj kolega, dovolj je bilo, dovolj je bilo. Dej žlico, dej. Evo ga. Evo ga vsak dan za sladico. Kako se temu reče? Carski ali cesarski praženec? Carski praženec. Šmorn. domač. Šmorn, to, Šmorn. to. Domač, tako kot mora biti. Dej pogled, če danes to tak. Čudovit, že vidim, da je. Je? Ti pa daj ti to, jaz bom pa to, pa še po krajner klobaso pravi štajer. Vse? Grem. Veš? Tako da, samo tako, da imamo Kaj da pa razdeljene naloge. Torej, To pa tako dobro. Štajerska budilka, Radia Ptuj.